السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anya Fosina Masawood no Congo Masrewa Studio da Zarma Tech TV. Kuna barfoyan ganin ma jin da taji. To Anya Fosina Masawood no Congo ma Studio da Zarma Tech TV. Don kuna katana sai video kan gane na fa. Video everyday life, everyday use. Oh, jama'a barfo gane forget everyday life, everyday use. Everyday life, everyday use sigiti an kan iritar gwaida wata kolo. Hali rusintin igaran ware banka ma bone wala subscribe ise. Bara ma bone wala subscribe ise. Kanga namba video tajika ninno gijinga duwa ala watu kuru kamanti dalokti kuku. To wurin sintin France goyora awe wone patabun nagasara agbar gahamo bano zabu wakanga te telefon, tablet, wifi, ordinateur diboba ai wane aka tise kwanni farga mobinni da dolboba aka tise dori kansa igane kansa a wannan faransa emana research ga aka tise kansa aga illa kalo barmai mo kuma yanga patabu imgisi da bayar gwaida wufono wadda te dama zama an sare bumbo kankata isi gwaida son kufa ai